Sitshelile ukuthi samukelekile. Siyathokoza ukuthi nisivumele ukuthi singene sikokode sitshele abahlali beWard 31 ukuthi simkhonto wesizwe sibawa ukuthi basivotele ngezi 10 nangezi 11 zakaJuni. Simkhonto wesizwe ke thina ke uPresident Zuma ukholelwa kakhulu emakhosini. Na ungaqala iconstitution yethu yomkhonto wesizwe kuthoma upresident kulandela amakhosi kulandele benkolo nama traditional leaders esithi thina sifuna umhlaba ubuyele ebantwini umhlaba na ubuyele ebantwini awubuyeli wodwa ubuyela nokuthi sizakwazi ukuzitshalela sizakwazi ukuhlala kuhle sizakwazi ukuthi sibe nomnotho okhona ngaphasi komhlaba. Enikwazi ukuthi ngizakhulumela ke impumalanga niyazi ukuthi sinomnotho khulu amalahle agcwele eWitbank ukuyela le umnotho wempumalanga okubhlungu ukuthi kuyatshontshwa konke lokho kuyakhanjiswa kuyale ngaphetsheya umnotho lo fanele ukuthi amalahle asilaste for more than 500 years uNkulunkulu usipha umnotho lo maye thina ke nasiza la eWard 31 sithi sizokuberegisana kakhulu nani la ekosini ngoba siyazi ukuthi abantu ngebekosi thina futhi imanifesto yethu ithi angithi iANC yona ya change ngo1994 nabale Khodesa ukuthi ba change amandla wamakhosi banithathela amandla kakhulu ngoba benza ukuthi manje sefanele sikholelwe ukuthi niphathwe makhanselari. Uyabona manje le constitution ngendlela ingayo sisayilandela mara thina sithi sizoyiscrapa iconstitution le thina sikholelwa ukuthi fanele ekosini JC umthweni usakhuluma ukuthi nasikhula nami ngifike kwaga ngina 6 years besinamanzi sinagogoke sazi ukuthi aboma nabaya ngekosini ekosini bazahelebheka thina ke sizokubuyisela amandla lawo ngekosini ukuthi inkosi inikezwe ibudget iyaziwe ukuthi umphakathi wayo uyinakekela njani and then naye singale kule side la sePhrase bayabuza abo mama ngoba bayokuthatha amapasa lapha sizokubawa abakhona bafike ngale ngoba no ayisi ukhona abafuna ukuapplyela ama birth certificate uyabuza ukuthi marigesi nayidura kangaka senze njani namanzi awekho into enjengalezo nina nimkhondo nizokwenzani maye siyatsho sithi kuhlehle lapha kwamasipala fanele kube nepolice esibiza ukuthi indigent policy thina nasingena mdele simake sure ukuthi abantu abadala abahola umndende abakhubazekileko abantwana abazikhulelako abanganabazali akafanele babhadale into ezifana nalezo nanoma umasipala fanele sifaka ama-dustbin ama-rates anikwazi nina abantu abadala because indigent policy fanele ukuthi abantu abadala babhadali nalaba abakhubazekileko so sithembisa ukuthi sizokwenza okwamanje kusesekuncane ngoba kuseseyiward council mara sithi ke silungiselela ubudlelwane lobu ukuthi nasibuya for 2026 2027 ngoba ama election la ngathi azaba ekuthomeni konyaka ngo2027 sizokuberegisana nani unyaka wonke waka 2026 sizokubawa ukuthi la kube njengala kuvotelwa khona ama VD kube nenibaziko bomphakathi ebazokuba ngibo ama convener walawo ma VD ama convener ukuthi abaphethe esibangeni somkhonto wesizwe and then kube nethimba around 50 abavotela kuleso skolo or kule enye iVD kunjenge Sinechudu ngapha eHloma njalo naseHlomani nalawa amanye ama voting station so nakunjalo sizokwazi nokugada amasela la ngoba bona bakwenzako yazi benzani njoba kuzoba nama by election bayogibeza abantu abangahlali la bavela le ngaphandle babalethe ngamabhasi nangamakhumbi sibawa nesihelebhe ekosini ukuthi abantu abangahlali la bangabavumeli ukuthi ba register ukuvota la ngoba bayokuthoma ngokusasa nangomgcibelo bafuna ukwenza into ezinjengalezo so ukuze bangasabuyela fanele ukuthi nisihelebhe siberegisaneni sizokwazi ukuthi
sithathe iwadeli sizonikhulumela lapha kwamasipala mara ke next year sithathe wonke amawadi wala Thembisile Hani. Namhlanje ilanga elibaluleke khulu, siyazi ukuthi ilanga ebabulala ngalo uChris Hani. Imasipala lebizwa ngayo Thembisile Hani bambulala kabuhlungu ngoba yena kakalwela ukuthi umuntu mdele athola amanzi, athole education for free, athole emakliniki inhlahla akwazi angabhadali. Manje abantu abanjalo abafuneki emphakathini. Sifana nathi nje nawulwela abantu abanzima, nangu President Zuma naye ubuya netrongweni. Nawulwela ned umuntu onzima ukumkhipha ehlutshekweni yinto ebayenzako. Maye nasingabambana thina sithandane siberegisane, indwezo sizazichange. Asinasese nabantwana abancane abakhulako. Okubuhlungu ukuthi uthola umuntu abe yisokana bekosini akakwazi ukuthatha umfazi ngoba akabereki. Yinto embi ethatha isidima somuntu esenziwa ngile government le. So thina sithi sizokubisela isidima somphakathi ukuthi nizikhakhazise ngamasiko wenu, nizikhakhazise abantwana nenkolweni bafunda isikhethu, senze isikhethu sisenzele umnotho wethu. Ngiyathokoza kakhulu ukuthi nisiphi ithuba. Bayede.